Kirenteto ingi na ande gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwaithingia na atimanite na atumiria ba kaunti ya Meru bakanisa mwanya gikaro giki iri njira ya kwariria ngwataniro gatigati ka thirikari ya Mutuma na atumiria. Gavana Mutuma nekirite wirane bwa gutigira thirikari yawe tiukirithana na kanisa na niba kugwatanira kiri uriti ngugi gatigati kao. Ikanya rea twei very rare Bishop Kaibunga, very rare. Te ya Mutuma, te Mutumo ikanya, ikanise ikanya. Imwere ywa Kristo yoekegerione. Point yeranko make ne ate okaotolela kiara okiwa Mutuma na ete taboboi. Mutuma ge taboboi na no mo wetekio boy nure inaure. Where are you? Borankuwa kankuwa ni kwenda kwethira ndea and authority ya kanisa. Boke yakuwa owi monto munene muno. Uteo munene ndeirende kwathika na kuthikira. Tesawa. Nikenda ntege ya ukumia mwere o Kristo magedione. Era wa babu botebwa nonto Mutuma na arikuo. Ntekwenda. Inkwenda twirwa kanisa ebua. Nonto itwabwere kanya na bwabua. Utuwekee siku sisi kama watu wa Meru ama klanje tuwe na siku maybe mara moja kwa mwaka miaka yote ambaye maybe utaongoza hiyo miaka 12 tuwe tunakutana tu mara moja. Meru County isikike ya kwamba tuko na County Prayer Day, ya kwamba tunakusanyika either representative tunaomba ama kwa vile Mungu atakuongoza. Hata mara nyingine tunaweza fanya hiyo prayer day Kenuru Stadium, mara nyingine unaweza ita representative bishops and we pray according to how you see it or with the consultation with our fathers. Ya Kamero yonthera rimeremera no ntukuma egembe Mwankabori na kinya some parts of North Imenti, some part of South Imenti ibarambiririe kurimamira. Nte kumenya nonto kimera kege tukethirite kina challenges mbati twambiriritie kubwithia sheria yo karia kimera tureyire kumenya muntu auma Somalia aga ukuma to the deepest interior ya Meru etete kuguramira na kuengage na ntubara baenda ciamira kutena any law eco prohibit kana eco prevent and to ukuma into the interiors, and that is why they've taken advantage of our vulnerability, of our poverty levels in Meru, of our levels of literacy or illiteracy, and they've taken advantage of that. Na twa thirikari katwa karianto betu tubwithie sheria we morio mira weyete oteta kisima wetete kuramira oteta mutuati wetete kuramira oteta kwa mathagiro wetete kuramira kwina sheria ogatrimana na cio ikuwa kendo kinyela mira ilasima obwithie ABCD wethira wena permit wethira wena license wethira wena ABCD kendo ogura kimera kya mira kenda tumikaria